I lijepi pozdrav svima, moje ime je Bruno i danas ćemo igrati kopanje, stvaranje, nebeska tvornica 2. A meni si zaboravio, A dobro Šeni, evo i ti si tu, ajde i ti si tu. Evo za početak samo jedna mala obavijest. Znači igrica je updateana sa 2.2.3 na 2.3, a verzija Minecrafta je ostala ista, znači 1.7.10. E sad malo su se dogodile promjene između toga, tako da proćemo to objasniti, no obrisao sam i onu petu epizodu, ja mislim ili šestu, gdje se pravi Soul Sand, pošto mi nešto nije valjalo, nije dobro bio kad sam prenio video zapis na YouTube, nešto mi video i slika, video i zvuk nisu bili jednako, ono, kako bi rekao, u isto vrijeme, pa sam ga obrisao, a za to vrijeme sam ja bio napravio onaj Soul Sand i ovaj EMI sustav. Tako da onaj Soul Sand vam neću objašnjavati. Znači ovo je kako bi rekao, sva jednako velika kutija u kojoj držite sve svoje stvari pomoću nekih diskova. Znači to su vam kao kompjuteri u igrici. Kompjuteri u kompjuteru. Znači da vam EMI sustav radi, treba vam EMI controller, EMI drive, EMI crafting terminal, EMI terminal i struja koja dolazi ravno u njega i zato on tako lijepo svijetli kao diska kugla. Prije to nije bilo tako. Prije isto bila ovak sam velika kištra i sam se tu vidio kao ljestvica nekakva napunjenosti koliko on ima struje i ovo je bilo, ovo dvoje su bile velike kištre isto kao i ovo, to jest kao ovo. E sad u EMI drive stavljate storage cells, znači imate 1K, 4K, 16K i 64K. Znači u svakom ima ovo, vidite dole što piše 63 of 63 types. To je znači koliko različitih stvari može podržati. A ovo 8000 of 16000 bytes use, to je koliko vam toga stane unutra, kožite svaka stvar vam zauzima, ja mislim, jedan taj byte. I onda vam to tak. E sad ovo morat ćete ih stalno praviti, pošto u Sky Factory kak se stalna proizvodnja pa se to stalno pravi, trebašte ih stalno praviti. Najbolje su onih 64K, pošto se ovi najviše podržavaju. No za početak bih vam samo predložio da pravite ove 1K, zato da prvo popunite ove tajpove koji da sve stavite unutra, da vam sve mogu podržati, sve stvari da mogu biti unutra. E sad da vam pokažem recepte. Evo ovako, 4 iron ingota, 4 flux kristala. Flux kristal se radi ovako, znači nether quartz, redstone i certus quartz kristal. Ovo dvoje dobijete, mislim da ovo kad sivate soul sand, a ovo kad sivate sand, ja mislim. I još vam treba engineering processor. Engineering processor dobivate iz printed and engineering circuit. Nebitno, dobijate, znači trebate napraviti certus quartz cutting knife. On se pravi 2 stika, 2 certus quartz kristala i 1 iron. I na to složite, znači redstone, silikon i dijamant i dobijete taj printed engineering circuit. I onda sam ga ispečete i dobijete onaj, samo malo, dobijete ovo, engineering processor. A silikon se dobiva tako da ispečete ovaj certus quartz dust. E sad, to je to što se tiče EMI controllera, znači onda imamo EMI drive. On vam se pravi ovako, iron ingoti, 4 ingota, ovo sam već vam sad pokazao, engineering processor i EMI glass cable. On vam se pravi ovako, glas, znači 6 glasa i 3 flux dusta. Flux dust se pravi od certus quartz dusta, redstona i nether quartz dust. Nether quartz dust trebate u pulverizer samo staviti nether quartz. E sad šta smo dalje, ono EMI terminal. Evo ako imamo onda EMI terminal, znači on se pravi logic processor, znači isto vam je kao i onaj dijamantski, samo što ne stavljate dijamant, već stavljate gold. Trebamo neki core. Znači, bitno da je znači opet vam treba taj logic processor, on je od golda. I trebamo ovaj flux dust i nether quartz, dobijete dva. Onda drugo vam treba formation core, on se isto pravi do ovog logic processora, flux dusta i charged ili certus quartz dust, samo certus quartz. I trebamo ovo bright ili illuminate panel, svejedno vam je.
pravio se od Certus glasa, 3 Certus glasa, glowstone dusta, redstone, iron ingota, Certus quartz, glass dust, nešto tako se pravi 5 Certus quartz dusta i 4 obična stakla. I onda imamo još crafting. Terminal, evo ga. Znači isto napravite ono emit terminal, vam treba, znači napravite odmah 2. I treba vam crafting table i calculation processor. Calculation processor se radi ovako, znači samo da tu stavite Certus quartz crystal i onda opet ovo dobijete, printed calculation circuit i to ispečete i onda to sam napravite i to je to. E sad da vam samo pokažem još jednu promjenu, a to je da sam sve ove autonomous activatore zamijenio sa pulverizerima. E sad zašto s pulverizerima? Zato što u verziji 2.3 oni tamo autonomous activatori isto idu na RF-ove, znači isto se koristi struja. Tako da mi je bolje i lakše raditi sa pulverizerima nego sa onim autonomous activatorima, a i oni se odmah brže rade. Znači, ajde samo da vam malo objasnim, možda se ja malo zbunim. Znači, ovo su vam item conduiti, oni vam se rade ovako. Znači, pulsating iron nuggeti 3 i conduit binder. Conduit binder dobijete binder composite. Znači, ovaj binder composite, on se radi od 6 gravela, 2 sanda i kleja. I onda to samo opet ispečete i dobijete taj conduit binder. A pulsating iron morate iz pulsating irona dobiti ovaj nugget. A pulsating iron, taj ingot vam se radi u alloy smelteru. Ender pearl i iron ingot. Alloy smelter nije ovo, već ona tamo mala mašina. E sad, znači kad ste napravili ovo, ne morate s tim, možete i s onim običnim, no s ovim je brže i jednostavnije. Pulverizer napravite, a on se radi ovako. Znači imamo 2 copper geara, znači copper, 4 kopera i iron ingot u sredini, redstone reception coil, 2 redstona i gold ingot. Onda imamo 2 flinta, piston znate kako se radi, i machine frame. Vi ne stavljate nijedan drugi nego machine frame, ne rezonant nego basic. I sad, znači taj machine frame basic, on se radi, obavezno njega napravite pošto vam je ona jeftiniji. Znači 4 iron ingota, 4 obična glasa i tin gear. Tin gear se radi isto kao i copper gear, samo što mjesto tina ide copper, logično. E sad, njih će vam trebat 1, 2, 3, 4, 6. Zašto 6? Evo ovako, da malo pojasnim. Znači, ovo vam je traka za struju, koliko imate struje. Cobblestone, evo vidite, ovdje imate za configuration. Znači, tu konfigurirate odakle će vam dolaziti. Znači, ako je ovo plavo, znači, vidite da je ovo ovdje plavo. Znači, ako na ovaj input dolazi nekakva cijev, evo, na primjer, onaj item conduit. Znači, on će na plavo stavljati ovdje. No, ako vi priključite na crveno, ono ili žuto, ono neće dolaziti ovdje ili ovdje. Samo dolazi u plavo. I onda kad se to ispeče, dolazi ovdje, u crveno. I to je ovdje označeno. A žuto vam je kao neki nus produkt koji dobivate. Nekad znate, na primjer, kad cobblestone ispečete u gravel i sad mislim da se može dobiti sand, ali nisam siguran, mislim da se sand dobiva samo ovdje. Znači evo, na primjer, gravel i onda se dobiva sand. No, to je malo kompliciranije za objasniti. E sad, ja ću vam samo ovako površinski objasniti, a imate na internet tutoriala kako je to detaljno objašnjeno. Znači, treba vam 3 pulverizera za gravel, za cobblestone koji rune u gravel. Znači, prvi je za sivanje. Znači, prvo ide u deep storage unit i onda iz deep storage unita ide u automatic sieve. Drugi je za proizvodnju, samo malo, da, drugi vam je za proizvodnju gravela koji će se pretvarati u sand. Znači iz ovog dolazi u ovaj pulverizer i tu se pretvara u sand. I onda iz ovog ide u deep storage unit i ide u sivanje, u auto sieve. I sad, a ovaj ovdje, tamo dobivamo cobblestone i on se pretvara u gravel. Gravel putuje do tu i pretvara se u sand. Sand putuje do tu i tu se pretvara u dust. I dust ide ovdje u ovaj deep storage unit i automatic sieve. E zašto su sad ovi, na primjer, odavde spojeni na ovaj? Zato što imate, na primjer, tu isto nus produkte, na primjer dust. I sad, na primjer, da mi dust ne ostaje tamo, nek sam ga samo poslao ovdje. I tako to se putuje do tu.
I sve to spojeno na ovih 6 kristal chestova, zato što je, većinom su svi puni. Dobro, ovi nisu, no bili su puni. Dobro, sad su prazni. Ispraznio sam ih, samo sam ih spojio tamo. Sad da vam samo pokažem jednu tajnu. Znači uzmete onaj Diamond Dolly i ponesete na primjer ovaj chest do tamo. Do ovog EMI sustava. I stavite na primjer ovdje. Tu. I napravite EMI, mislim da je import. EMI import, evo ga, EMI import bus. On vam se radi 2 iron ingota, sticky piston i ovaj emission core, to mislim da čitati. I sad, kad dobijete taj EMI import bus, tu stavite chest. Na njega, na taj chest stavite EMI import bus. I samo tu stavite još jedan, možete vi ovdje staviti chest da ne morate koristiti glaske, ove EMI glass cable. Tako da ćemo evo pojednostaviti ovdje. Znači stavite chest ovdje. Na njega stavite EMI import bus. I onda vam obavezno mora biti spojen na EMI controller. I onda vam ono da iz tog chesta odmah vuče ovo. Znači ne morate vi sad dobavljati odande pa napunite svoj inventory pa stisnete na ovaj EMI terminal. Pa tu ovo sve na primjer, sve te stvari iz inventorija stavite ovdje. Nego samo odavde, samo šiknete tu i to vam je jednostavnije. Sad samo da vam malo pojasnim ova dva. Znači EMI crafting terminal i EMI terminal. Razlika je u ovome. EMI terminal znači sve pokazani su vam pokazane su vam sve stvari koje vi imate u svom tom EMI sustavu. A EMI crafting terminal znači isto to, samo što imate još crafting terminal. Naprimjer evo, mi na primjer da želimo napraviti evo crafting table. I samo stisnemo na crafting table, ovaj upitnik, držimo shift i stisnemo. I sad vi tu vidite, sad vam se ono samo pravi. I sad vi možete napraviti koliko god hoćete, neograničeno dok vam se god ne isprazni. I tako možete, i to vam je jednostavnije, mislim, meni je to puno jednostavnije, a oni chestovi tamo su još zato što nisam sve prebacio, nemam još sve mjesta. Sad, to smo objasnili, mislim da vam one chestove nisam objasnili, ove ne chestove nego Ender Furnace. U biti evo na brzinu ćemo objasniti. Znači Ender Furnace, on se radi ovako. I sad malo je recept promijenjen. Prije nije bilo tako, one prošle verzije bile malo jednostavnije. No evo, objasnit ću vam ovu verziju. Znači imamo 4 obsidijana, 1 furnace, ender alloy, enchanted. To nije prije bilo, nema veze. Znači imamo 3 irona, 3 ender pearla i 3 ingote, dobijete taman ta 3. I taman ta 3 stavite tu. I sad ovo, inactive ender core basic. Tam se pravi opet 4 obsidijana, opet ender alloy basica. Znači imamo od onog enchanta da je razlika zato što je gore bio gold, a tu je iron. I opet dobijete 3, no treba će vam tako 2 puta. I block of redstone. I onda dobijete taj inactive ender core i dobijete ender furnace. No to je prije bio u 2.2.3 verziji bilo malo jednostavnije, tako da mi je to sve bilo sačuvano. Sad da vam samo objasnim malo unutrašnjost. Ova toggle slow fast mode. Samo vam piše, znači kad je kornjača onda se sporo peče, kad je ova munja onda se brzo peče. Sad, velika je razlika u tome što kad je na kornjači, jedan kol vam je za 12 itema, a kad je na brzom, jedan kol je za 6 itema. Sad, ovaj buffer, na primjer, to vam je, kako bi vam to objasnio? Kad, evo, na primjer, pečete, na primjer, onaj beef. Evo, sad, na primjer, da je u Minecraftu kojim slučajem da kad jedan beef ispečete da dobijete 4 beefa. Znači od jednog dobijete 4, od jednog sirovog dobijete 4 pečena. Sad, ovaj buffer vam služi kad stavite na primjer cijeli stack, znači 64, ovog sirovog beefa. I znači svaki, znači sad 64 puta 4 je 200 i nešto. Puno. I sad, on na primjer, nije na primjer nego je ovako. Običan furnace kad ispeče 64 on stane. Znači tu dobije 60 koliko ispeku i on stane. Znači vi morate uzeti da on može nastati. Sad ovaj buffer vam služi da on kao ta pešica u sebi ima mali chest. I on vam to sačuva. Znači on ispeče 64 i onda sad ovaj buffer vam se puni. Znači opet 1, 2, dok god vam se ovo ne ispeče. Znači ovo će vam se godi uvijek ispeći. I onda će vam biti buffer. I to vam je ko mali chest. Malo sam komplicirano objasnio, malo smotano, ono nema veze, valjda ćete skužiti. Ajde ovo ovdje da vam objasnim. Znači ovo je Qued se valjda zove. Quad Errand Demonstrandum. U tome vam se prave oni Transfer Node Energy. Ovo su Ender Flute kristali, znači ovaj Qued vam ne radi bez toga. Znači što imate više tih,
to vam je brža proizvodnja. Ako se sjećate možda u nekim modpackovima, na primjer u Fit the Beastu, Unleashedu, imate one lasere. Sad to vam je takav nekakav princip, samo što ovo ne ide na struju. Laseri su išli na onu struju, no ovo su bez struje. I onaj table, znači sad one zrake su onda išle u taj table i onako su stalno radile. To vam je neki princip i ovoga. Samo što na ovom ne ide struja, već ide bez struje i ono, puno jednostavnije. Evo, napravit ćemo harvester. Znači s njim ćemo onu tamo našu farmu drveća da je cepamo, da ju sečemo. Jednostavno rušimo, mislim. Znači zato nam treba shears, factory machine block i 3 plastic sheets, tako da hajdemo mi to napraviti. I evo ga, napravili smo i harvester. Znači za njega nam isto treba struja, no nebitno to, ovo ćemo ostaviti. Idemo taj harvester sad staviti tamo. Znači ja sam planirao da on bude negdje ovdje. No mislim da ćemo to ipak morati malo spustiti dolje. Evo sad da vam opet malo objasnim. Samo objašnjavanje. Znači, kad ova strana vam mora biti na onom dijelu gdje vi rušite. Znači, prema toj strani vam mora biti drveće. Znači, to vam mora biti okrenuto prema drveću. A ovaj iza dio vam izbace ono što dobivate od toga. Sad, shear leaves. To vam je ono kad uzmete shears i shearate leaves. Znači, dobijete one stakove leaves. Znači, to ćemo staviti yes. To ćemo staviti yes. Sad, treba nam energija i to je to. I morat ćemo proširiti zato što je originalno 3x3. A mi ćemo staviti Emerald upgrade. Tako da idemo mi to napraviti. Evo ga. Znači upgrade Emerald, znači on se radi od 3 Emeralda, raw plastika, redstona i gold nuggeta. I njega stavimo ovdje. I sad on ima radius. Znači sad će on to sve lijepo moći tuć, listat, rušit, najjednostavnije riječ, rušit. Sad samo to trebamo još spojiti s energijom, znači sa strujom i ono će raditi. Tako da idemo uzeti one energy pipeove i samo to spojiti s time. Ok, evo me nazad, znači srušio mi se Minecraft. Evo sad samo da vam na brzinu ovo objasnim. Znači dovukao sam lavu do tu i tu ispod lava generator koji puni ovaj harvester. Ovo sam već rekao, share leaves na yes. Sad taj harvester odavde izbaci ovaj chest. A ovdje, ovaj tank, ovo je liquid transfer, ovo je transfer node liquids, ovaj tank. Tu dobijate ovaj sludge kad se to sruši, ne znam zašto ono drugo nije srušilo, no vjerojatno kad počne rušiti sve onda će rušiti i to. Tako da hajdemo sačekati pa da vam pokažem kako se to ruši. I da još jedna stvar, trebat ćemo samo staviti planter da se samo odmah sadi jer ovako ja moram ručno. Tako da ću to isto vjerovatno napraviti van kamere. Evo ga, vidite. Sad on to fino ruši. Evo ga, srušio ga je. I sad samo ovdje dobivamo to što je on uzeo. No izgleda saplinge ne dobivamo. Da, izgleda saplinge ne dobivamo. A zašto? Vidite, ovdje dobiva taj sludge. Odavde izlati taj sludge tamo. Tako da ja još samo moram vidjeti zašto mi sapling stavlja, ne uzima. I to ću vam reći u sljedećoj epizodi, tako da nadam se da ste u ovoj epizodi uživali, nije bilo nešto previše, većinu sam samo objašnjavao, no to nema veze, koga voli briga, bitno da je ovdje epizoda koja će valjati. Ispričavam se još jednom samo zbog one epizode, što nije valjala, ne znam nije zašto, ali evo ova je kao isprika. Tako da, nadam se da ste uživali, puno ste naučili i vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada, pozdrav!